no. Go whaturou, pe moe talamaro e whanua lotu pe moe ako. Pe au ko whaapa ki he amanaki aloi o e tamasi pilinisi o e universi. A ko whaapa to e ke kakaitupu ai whanuani te whito ke matakari nana walao ko ana autolo a Kenipelani o ko whahoha atu me ai. Me mananga Kenipelani. O ko whatapu atu he ki he taine princess ko la tu futeka tuko aho ka akune me aheni maa i mawa ako i Kenipelani. Pe ko whaapa ki he kautau whanua, whare matapure, pe he ki he kautakilotu, ka maafo ki ai talawhikaulahi o tonga ke Australia i apkopo no i Kenipelani, ke tistui halangi ngie mani kaunga awe. Ko whaapa ke tonga kotoa pe ke mea mai, pe ke mea mai ke Polokalama ko e ni ailo au University ki loa. Ko e Musika mo e taanga o e Kolope. Ke kai te utoe whalogoloa, ko taitali lei a Luseane Nakao Tuita-Lafitani hen, ke ma whahoko atu e tau Polokalama, pe hei te tuko angi ke te ia ke ne kamata, pe ma toki hoko atu, MALO. Ke hufanga atu he whakatapu o se a whakeat me he whalaini he pongpongini. Ka whenga ki whakahoko te musika, a Polokalama musika alo au ki he pongpongini. O ko ki i iai pe whanki mea whakateknikale me mau kautaha koe koe test try i he pongpongini. Mahalo koe mea i e fuawhala he koe tō i e Queensland he lotonga e ta whaia te Polokalama koe ni. Paktaim ni ko e si ai pe mau tōwi ko hinga koe mea koe ia. Kai ke whenga pe le leitaha ki whakahauka te Polokalama i he pongpongini. Ko e Polokalama musika pongpongini e te ohanga o ai ke wahai tolu. Aia ko e uraki te matano ke ki tahine Lucia o me tā ai mea tā mea koe ia ka Lucia koe palalaika. Hoka lewa me iai ki he kau monike me Tibet. Pea tau whakaosi lewa ke tangata tā pe koe conductor koe me Siapani ko Ozawa. Kai ke te tau kamata me ki tahine koe ni ko Anatasia Koe fo i clip koe ni wai ke tā iat kia te ki moutou he pongpongini. Ko tau tau fitu ia na e pai tā iahi e ne tā mai palalaika. Pea koe mea tā fo koe ni mo mea i pe kakai oku whila pe tolu e palalaika. Pea ka pate mo mea mai ki mea tā mea koe ni oku tapa tolu au no sino. Pea ku alu e ai palalaika ko au ke pesi ko whakafu palalaika lahi. Au pito e ka whakongkonga pesi te no mo e hafo e mea tā koe ni. Ka koe maga tau te mo mea mai peho e ki koe palalaika nai oangi he la a kuo nga whanua. Tupo wha
E o se ne ha ele ki Lusia, pa ne ha ele ki tonga mo palalaika. Pena e asi mai he kalongkali, pe tau mamata piki ai, he mea tā maali e koini. Ka koe ongo mea koini koe ongo maali au pito. Pe aku ngao e akia lahe i Lusia, ke na u musika whaka sosiale, koe musika whaka cultural, o ku lahe ngahi whaiva la lahe mamani i loa, nai kamata aki hono theme song, ai pala laika, ka pau te mō mea mai e ho eiki mukainga, ko whaiva koe koe Dr. Shivago me he whitmu futupu, kono theme song, a Lara's theme, nai tā aki e pala laika, kai ke he MALO si o ka pau te tau ki i o mamata ki Anatasia i he ne tā mai e ne palalaika. Pe aku tā mai Anatasia palalaika pea mo e kau mo e fu orchestra i loa ia i Luseane. Pe koe orchestra koe ni, mā koe foi whasi koe te ne tā i atu, mo e orchestra koe foi hiva i loa koe Alexander Shalov's Russian folk song, Valenki. Valenki. Pa koe kau tā mea, koe orchestra, koe National Academic Orchestra a Lucia. Ki he tā whaka cultural, koe folk music. Kai ke, o mea mai lewa ki a... Iyo. Koe ni koe ne fo i konseti ula ki en, koe ne fo i konseti e ua Luseane ko te mai. Ka tau wakai ki e fo i konseti ula ki koe i ono. Kono tau whia kana ki tau fitu ai. Tau fitu koe no. Oku tau tātou Anatasia he taimini. Iyo, te tau atu mo e Anatasia Turina ini i hono tau fitu. Tau fitu. Maria.
Mali au kita. Kone e kuita performance. Kita aini si te he ni hanga lava lele me katoa. E ka sio koe tu me performance. Kono a koe kau performance ke nau perform. Pau ke nau sio ke kakai. Sio ke conductor. Mali lele. Sio ke nau me au whai. Ma o katoa ki ta aini koe ni. Kakato. Kakato au ki te nau koe no performance ki ta aini koe ni. Pea koe tau fitu pe. Ai no mo mea mai ki ai. Koe ke hoa fuwhewhine ko o si. Tau lahi pea ko motoa pea ko ne. Ilo i nau koe performance i kai. Ki tau fitu pe ni ko ne o si. Ma o pe eia tale niti pe eia i ai pe. Ai mea koe ia. Kai ke si o ku tau to e. Io kau alatu e ni ki ne fo i konsepti i koe ni ono tau aena. Aina o asmai. Aia kono nage pefo kono tau tahato luia, Au tingi ki tau tātou he na hono tau koe ni sigo. Okay. Lai a mako te tau walu pe ona e ni e weke fu lahi angi e he. Me ki fo video e taha. Kai ke tau seo lewa ki ai. Tau wakai ki ai, Tau pehe pe koe tā ki Ismasi e ni a Anatasia. Koe Valenka e fo i hiwa koe na tau na mo mea mai ki ai. Koe taimini o ku te ki o sio fo i klip koe ni pe koe hae tā koe ni a Anatasia. Koe fo i kliki koe ni koe Cinderella e Luseane. Oh. Io. MALO. Koe Cinderella e ni koe. Aia koe theme song en me fo i me Cinderella. Me io, koe theme song me Cinderella koe ia. Ka sai e koe ne teu tuku atu MALO. Ko Anatasia foko I loe ko virtuoso. Ko virtuoso ni whai ha solo iha mea, iha performance. More mature in the performance. Kamanya kak. Dia waktu perform dia mau tengah kata itu kita hari ni kata ni kita Anatasia. Tolo Anatasia ia mahi na ko katopa. Koe tau ni Ia mahi kono tau homofuri wene ko performance ko Ia koe tau 2 years ago. Ia. So she was 11. 11 years. 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 11 years.
ko lea ai tangata conductor. Me he kau tā koe ni kau orchestra koe ni kau whaata o company Anatasia. O me pēpea ka kāia whaele ma te nau tōre tale liti right through their bones. Ku e tale liti a nau hui o nau te ma te nau tōre nau slanga te nau tōre ngā hea. Ke me ala. Hau pe me manawa, Hau pe me manawa. All through the bones. Tale liti te au ke hui. Confidence that you got when you go through. It's unbelievable. Tango tu pe ia o nomo pe e me perform o ne tātā. Ia ka kai lalahi nau he. Puputu upa nau nervous. Not quite a pea Anatasia. Tango tu mai pea Anatasia tātā mai pena nau tō. Like it's normal. MALO o pito. Ka kini siwa ko kai e kāinga. O eiki ko mo mea mai koe tale niti ene ki tāhine. Kei si I au pito. Tālu me ne kei si ina e whaitā I pē mo u orchestra lalahi I Luseane. Me hono ta uono. Pena tau mamata ki hono ta uwhitu ko tau tahatahai me fo I last performance koe ni. Pea tau monu ia he media mo e interneti ke tau lava. O si o ki he mea koe ni, mamata ki he mea koe ni. Kai ke toi loa. Ka fo au pito. Kai ke he te tau ki I tukoa ta Anatasia e ta whaki. Koe hae mea koe te teo hake fo I clip o te teo tau hake. Koe ni koe kau ta maa e moni ke. Koe throat singing, throat singing ko uwhanua lahi I mamani. Ko Luseane, ko Tibet, Uzbekistan, Kazakhstan, ko Pakistan, ko uwhanua lahi nau ngā ke mea ko ni. Ai mea tau ilo I koe throat singing. Mongolia, ko kau Mongolia nau whai mea ko ni. Koe maha koe tau uraki mamata he mea ko ni me kau Mongolia. Paku. Ai e kau Mongolia ku lahe u bense ta min me kau tā mea. Nau ngau ea ke mea koe ni o toi aia mix up na musika ko he taimini he. E tamai kei talavo. Kai ke te tau ki io ke kau monike koe ni o Tibet. Ke ngau ea ke nau tore overtone singing pe koe throat singing a mea koe ni I e nau meditasio. Mo nau lotu. Ngā e lahe ki e nau tōu pēr, ku lahe mō tōu mō se mea mai ke ka kai koe ni. Kai ke he te tau ki io ki ai o whanau ki he. Overtone singing, pe koe throat singing, ai au koe ke nau hiwa ta tau e tau hiwa, nau ngā e ake o nau mō lo ke whai ake nau hiwa koe ni. Pa ku pehe he mō ni ke tā koe taim ko nau, o kange ko nau meditasio pe nau tō. He taim ko nau throat singing ai pe nau. Overtone singing ai. Tuat Luseane. Iyo. Oh
Northern Europe ko kakai ko kau Sami ai fetu ko Sweden mo Norway mo Finland to get and now get now to throat singing ai ko me ko ni ko ke no fo pe Luseane mo Mongolia to au hake ara ke ki Northern Europe no ate ko Basko Tostan au fono ko na e na ka ko ki Lucia ki moa ka to fono ko ya Andalusia, Sanki out me ko ni. Da be da do throat singing. Raksio ko ki throat singing na pe he ko Mongolia pe mo ka Tibetan. O to e lahia nge me ia ko ni u fonua I mani. O na o nga e ake. O ku ye South Africa. O ke na Australia na to we mi ta mo mo rhythmic ko o throat singing. Mai mi tatau na to me kautuva ko I Lucia. Pa ko now throat singing na do we ko golo. Pa ke au pito to ke te ka ko tatau to pe ko ngawe aki pe a throat kono ngawe ko bolo changing it around ayo ke rhythm to ke more sound. Ai am te tau sio tau tōre ke koe tau wat ki kānata, Koe kau indigenous ko kānata. Ako tau koe tau ia e nau mea nau tō, e nau throat singing e nau tō, o tō I kehe pe ia. Ai wherever oku spread out far and wide I mani. Ai mea koe ni koe throat singing, pe koe hiva aki ai volo. Mali a pito ko mali ia wi ai sio. I he ngai mea ko ni mau kia kakau na pia sio ango sound weird. Oku
le lei au pito ke tau ilo ke mea ke he mamani ko mai interneti ka tau tō ke tau ki whakasiosio ke mea ka kai mamani o whai ma nānge nau nofo. Mea nau whai anga nau whai kai. Ai koe whai wa musika koe mea ni o mau inga ke ka kai koe ni koe mea whaka cultural, mea whaka whanua anau tōru e mea koe ni. Pea ku kai koe whanua pēr tā koe whanua ngahi whanua lahi apiti Kolope mo e sia. Peitu ko Luseane o nangwai aki mea koe ni. Kai ke he māo te tau ki MALO me kau throat singing. Ngāria au pito. Ka tau pēha ke ki he tangata i loa koe ni, whaihiwa i loa koe ni ko Ozawa. Tangata siapani koe ni, pe tangata koe ni na whaele i maia i he wheitu i siaina. Na mao he kau siapani he raki tau, tau raki. Ai na nau foki mai lewa mana whamili ki siapani i he ki mua koe pakamata tau hono wā. Ka koe tangata koe ni koe, ai na e whaele i he tahiwa tau nima. Tangata koe ni, tau waru e tau ni a Ozawa. Ai ko Seiji Ozawa, whaele i September tahiwa tau nima. Pea ko inena kamata e tamai koe nini ko tā piano, koe ako tā piano. Tā piano. Pena i tale ni ti lahi o pito he tā piano. Pena e a koe me he kakai whaiako tā piano i loa au pito i siapani. Kai kehe koe tama koe ni ko ohinga koe ni. Na pehe na e wainga a kapulu. A Ozawa. A Ozawa, Wainga a kapulu e ahai taha o whasi hono ki fo ni mai ua. Whasi fo koe koe ki te lava tangata koe ni o tā piano whakalelei. Aia na e saim he whasi ka kai peke i to e lelei au pito hono whanongo ki fo i lohi nima koe ia. Pea alu lewa me ia keke ne whea tuanga music. Alu me ia i o ako conducting. O fo i huat pe koe o sawa conducting ta kono taleni ti mo oni ia. Māria au pito. Ka sio ka pau kia hao fo i clip hene ke tau sio ki conducting a Ozawa. Kono mau. Peka ki tā no atu ke mo ui koe na tangata mau inga koe ni mamani. Koe te utuko at Luseane. Koe ngahi orchestra la lahi au pito i mamani. Na ngau e ai a tangata koe ni he. I loa au pito ia i he music world, classical music world. Boston ko San Francisco ko Fairfield, Lucia, wherever te ke ilo ia kau ha orchestra ilo ko osi conducte tangata koe ni orchestra koe. Ki tuko atu Malo. Possible to enlarge it so we can see. No, Ito tapuria tawa. if it's possible. Iya, kenapa? Wesia ia ene ke lava ai kai wesia ia ta ho view ko next time ai o te whakala o ai pe no foi whakala It's technology. Kono kau to e hoko atu ka tati. Koe ke fu asimai a Ozawa koe ni ku asimai. Ia, ko mea e whae he mea hau koe ai ke whakatalai. Koe ke tau fu whakatokanga i e mau inga i ka kai koe ni.
kau ke tu kau conductors i orchestra. E tano ia pe orchestra. E kau tā mea, pake iai tangata ke ne tā hulama. Ane ko kau tā hiwa i tonga. The symphony orchestra that's playing. Beethoven. So this is Beethoven. Beethoven. Ninth symphony. Symphony. Fourth symphony. Fourth symphony. Number 4. And do we have the orchestra? Evangelion orchestra, orchestra, Evangelion. Me oange ngahi pale I loa ke tangata koe. Me ngahi apia ko University I loa. O koe ke fuo, koe ta tata anoa ta waia, koe ke au loa lai koe I maia. Tu whato ngahi ka reo koe ke au koe ta tata anoa ta koe orchestra. Peona, here, side, here. So Luseane, still on. Here. Sai koe nau tau whiunga, mia, whiunga Luseane. Ia, ko symphony I loa whakena Beethoven, ai whikanima. Whikawha. Ko whikawha, sorry, whikawha. Whikawha, ia. I loa ka aia mō tōko mō ilo lele music, te mō ilo ia fo I symphony ko ni whikawha. Ka koe tangata maali en siua. Ia ne tupuha ke mo mea ko ne lawai. Mona upale ko mao me ngahi apiako University I loa I mamani. Na e whakeang I Harvard University, a hono honorary doctorate. Ai ko me maho inga ne ko fu University Ivy League en a mamani tau ilo ki ai. Pe koe he koe ne ngā oe o ku I loa lahi I mamani. Ai hane koe ku tāno ane nai. Ko ngahi orchestra la lahi. O ku na ngā oe kia pia conduct kia I tangata koe ni ko Ozawa. Ai e koe tau sio. Koe tau sio pe tau tonge ki e ne conduct ane nai. Neo mo ku ia e. Pena e ako tangata koe ni. Me ngahi whai ako I loa. Ai ko kau kontakta I loa I mamani na e ako ki ai. Ako me ai mo mea I katoa Bernstein na e ako me ai.
a Ozawa. Aia ko ka pau pe ko tau sio mo u apia ko I loa musika I mamani, Lea ko ki ai. Pe koe success pe koe his international success I mamani. He ufeitu ulalahi o mamani. Koe taini hana I family MALO. Ia koe anka te au koe tokon Palestine na Amerika. Iyo. Aia koe taini Amerika. Ane koe ni. Ka ku tau we're lucky. Can you come in here? Ia. We're lucky that, you know, tau mamata ki mea koe ni. Tau mono ia. Koe fu orchestra koe Boston Symphony Orchestra I loa o te mamani. Nai ngā oe au he tau e oba tau e hongo fulu, Director ai pia. Director of Music I ai. Panea o pale a Ozawa, o tau wile o katoa mea kui ko Emmy Awards. Ai pale Emmy Awards I he taha hiba fitu ono. As he televisione, hangi koe fo I nane conduct Peking ai ko si ainai. Peking Central Philharmonic at Beethoven 9th Symphony. Mo mea I katoa fo I symphony I loa o pita koe ni. Koe ne tātā mai pe ko ta, iyo, ko ilo. Neo ko ka pau koe ki tau musika, ako musika. Na koe tā mai pe whaka fo I whas koe ni tau manatu. He na tau ongo I he whanau ke he le ti o pe koe. Sio he TV. Aia pia mono ngahi pale, pa nake ke tā conductor pia Ozawa. Na ia mea ke na ne whai ako. Na kaua te hae mea ke ha. Mea kātou pe ke musika. Behind the scene. Koe tupe I mua tāo I loa. Ka koe, na ia o peo o he kasea tama koe ni. O ulotonga he kasea tama. Ia, ulotonga he kasea tama. He kua ne tau motua fok tau wau he tau. Ka ne kei neongo e ne tau motua mo ne he kasea o ku kei hoko tupe e ne ngā ue ke musika I mamani. O au ki he ahoni. Pe au whape o ku kei mo ui lelei pe. Ke lau maali e lelei pe o Ozawa o ke taimini. Ka na uhanga o ko uhinga mea na uhanga ai o choose. Ke whiri e ni, Na whiri ai fo mea koe ne tōru hangi ko Anatasia. Anatasia. Ko moni ke mo. Kau te hanga o ai haki nā tōru lai. Iyo, ko kusio pe ke ai ke you know, from different dimensions o musika ke tau. Ke mea mai ke aho eiki mo tōru koe mai aho ni. He te tau wō ke uwhanua ke he kehe I mamani. Mo ngāhi musika ke he kehe. Mo ngāhi mea whawhanua ke he kehe. Mo ngāhi taanga ke he kehe me I mamani. Ke tau ki siwa pe neongo ku. E o se tau e whiu te piki o se tau wholau hori mamani. O sio ke musika mo taanga. Mui whaahinga ke he kehe. Ka koe tau fili pe. Te whenga pe ke fili a ngai mea. Ke tau. Ke mea mai ki aho eiki pe tau mamata ki ai. Pe tau ki I neongo ko ki I Polokalama koe ni no au pito. Ka iai pe tau ki ilo si ki hataha pe koha mea. Pe koha whanua I mamani. MALO sio. Iyo, ko Luseane maa koe tā hao pēni ki konga whaosi o I tā Polokalama paku whawhiwhia apito koe Polokalama fo keni pe aku tā kaupe I he ta whanganga atu ke o mai hanga tonu ai kai ke ngata pe I he ongo, I he audio, kai mai I he video. Ke lawa ke mea ke ai ho tau ka inga pe te tato ke hoko atu I he tau fōu. Ka koutui ko to mai fo I whaahinga koe ne tolu koe ni, hange ko hotala noa ne nai. Ukune hanga omi ai ke he kehe, ai hanga e fo I wheitu moeanga whaafonua o whau mai e anga ai whainga musika a whanua. E koe mea ko whatonga I katoa e ta fo I show koe ne tolu. O kunau whikau aki he mea koe musika moe ongo, moe mea lea. Ka
ka kuiei lewa e nau ko ke I anga o ke o ngā hianga whāwhanua pe mona wa takai ange ko ta whakaukau ko ni ta noa ko ki ke aso Anatasia ko palala I ka ia ko me te fito ia fu show ko ia ko ta ha ko ye ange ko ta noa ko ki ana me are ana to ko fo I le o pe ka throat ai volo pe ko me ale ai ko me are ko musika aki pe ai ta ko nga hi me ai Luseane mari ko fo ke nga ia na fa fonua ia o I kai ke fu sa ia pe kai ke fu re ia ke nga o ke hiva me loto me volo ai ko ai wa na fa fonua hange ko ka una lawa na tolo hiva ia ke mo ko wa na fa fonua o ko akoi hange ko musika ko ke akoi ia ke hiva ke volo ako ia ke hiva ki ia he we sistema hange ko nga I fonua ko ta tolu ia ka te hiva pe he ki tai e ka wanga fa fonua ko ai he ka musika o hange ko o ko ke fa apa ka ke sio ke fai mali e me ko na poto fonu io na poto fonu ko ni una hana to hiva e me ko volo ta tolu ko ke fe ma ke te hiva ko to ka ku hiva e fa ina ko ni o ma pe foi mari e ia Mari au pit ka ke Luseane ko tu ma ko me pe ko fe la va tu ka ko io my god ko musika tala no ke ka poto me ka filosofa to ko lahi I mamani ko musika ia ko international universal language ko lea ia a university a musika pe ko neo pe ko hae ka pau te loto mamai pe ha ko te whanau peke musika ko hangi ko hawhai to ata mai he ko ta no ko ka philosopher ko universal language ko Shakespeare lahi ene u plays o ku asia me ko musika ofa mai ofa mo ya fo me ko ya ai o tau ilo ilele ko tau ke lotu o tau hiva te tau mo ilele fai aki tau lotu pape tau hiva te tau ke lotu ko kakai ko ni ka moni ke fai aki na meditasio e na throat singing because overtone singing ka to pe ko tangata ko Ozawa music o ka ona fingertips ke ne ta aki ka ta musicians ka de kai e ne ta e ki fehala ki pe ai ki oho dawa ia hole orchestra pa ke ta hangi ko ta hiva ko ta ai ko conducting ko ya orchestra me a maho inga au pito ia I he musika ai ko ofa le ke ka ta hiva ko toa pe o tau fonua wherever you are maho inga au pito mo me a ko ta hiva without you e ki I whele ke o kau hiva musicians ka ke he MALO au pito io MALO pe Luseane ko tu ko ta mai ke ko fa o se ta Polokalama pe o ko ta watu ko fa mbe fa MALO ka te ko Luseane fa hoko le ai ta Polokalama pe mono fili mai nga Ivani ko ta kamata Polokalama o aki eni pe ko e to le yang e ma Polokalama I ma hoko atu e ta fo e ko ma kamata pe ka ko na hiva ko ni ta no Luseane nas fa ko fa bito pa ko tu tau fa ko aki pe ta wa ko ai me alahi ka ko ata fa MALO ka te ko Luseane pa pe ka mo to ko to pe mo me mai pe te mo me mai ke Polokalamani te matata wa tu he ka tau toki o tau e fe pe a tau fa te ma Polokalama fa asia pom ko Polokalama tala monu pe mo hiva Christmas he ka ye ma ate ma Polokalama e matala monu Christmas me tau fo e tau fa hoko atu a pom ka MALO mo me mai ka mo me a